Lapan thamai biang ya Tarik Khang Surok jong ka Surok NH-40 Shillong Dauki. Bad ya kane ha kabayadai tang haki benta na lai lengkot halang kerdem. On Khang Naduh ka kendai Tarik ujeliu, Haduh khalai Tarik ujeliu arja rapusan. Bad haki ne ki Tarik bad kisngi omdai bala syukhang bait, hendrai kidon kipor kiban Khang, kita kipor kilong kumne harum. On Khang Naduh pra beje men step, Haduh kadoi beje men step. Bad shi beje no pai sngi, Haduh saw beje jan mid. Kane kejing Khang Shipor kadai ban pentikna ya kejing yat bait yat renti kejing bentre ya ka Surok. Namar hasilenter kane ka Surok kidon ki benta ki ba isir ban penkhoi no Iaka. Lakerpat ya kinong lit kinong wan bakin ai kejing ya trailang badru ban krek biang por lupa hakalit kawan kejong pi hakite ki Tarik ki balabu. Kenang na kebenta kejing mentoi lang ubabun ban la ban pendep no kloy ya kejing bentre ya ka Surok. Kane kat kum kejing pentip balami na ka office jong ka SDO Penusla Civil Subdivision.